The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:14-16. No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. Luke chapter 11, verse 33. Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. Luke 21:14-15. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Psalm 104:33. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. John 14:31. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Ephesians 6:18-20. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, not of me his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. 2 Timothy 1:8-10. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. By using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, alang kanimusab nga higala nga wala pa'y kaluwasan, auhag ka sa paggamit sa imong free will, sa paghimo sa labing mayroong danong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Mga buhat 16:31, nag-iingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Busa, sa hilo, mag-andam tas itong kaugalingon. Let us pray.
Magampo ta amahan mo nga langit do, nagapasalamat kami kanimo sa imong hatag ka na mo og lugway sa mong kinabuhi hangtod ni gayuna. Nagaginawa pa kami kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nini o Dios. Ning adlawan dama kami sa among pagpadayon sa tuon sa imong balaang pulong. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala. Kumusta na sa kaninyo? Og niano sa kita sa atong pagpadayon sa hisgot ni ining atong tun-anan nga giuluhan nato og the doctrine of soteriology, ang doktrina sa kaluwasan. Okay, kagahapon naghisgot kita nga ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, potentially all people can be saved or all people are savable. May puruhan sila nga maluwas. Okay? So ang gospel ato kining tandi sa potential energy. Kay ato manggihisgutan nga dunay duha ka matang sa enerhiya, energy, potential o kinetic. Ang potential meaning the energy that has not done anything yet. So potential. So tanan nga mga katawhan ana ay puruhan nga sila maluwas. Potential raman eh. Now, ang kinetic energy nga nagkaulugan og reality of it has done something, ang eternal life. Mao na niya itong gitandi. Ang eternal life is reality. That's kinetic. Okay? Now, by the way, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, ana ay katungdanan o responsibility to listen o pagtuo sa mayang balita sa kaluwasan. Ako kang itagaan o mga bersikulo bahin niini. O atong natunan nga si Kristo lamang ang dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Meaning patipas na ngadto sa daan sa kapildihan. Ang uban nga mga dalan. Si Ginoong Hesukristo ra tukma, husto, tinuod, matuod nga dalan paingon sa langit. Now, ang Biblia hatag kanatong kasayuran bahin ining musunod nga kitang tanan gyoy na exempted, kitang tanan mga makasasala. Matud pa sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang ikaduha, all without exception are guilty. Sad-an kitang tanan, Roma 3:19. Ikatulo, ang tanan stand condemned before God. Kondinado, mga hinukman kitang tanan, John 3:18 o 36. Ang tanan, ubos sa silot sa espirituanong kamatayon. Nga mao ang eternal dayo na nga pagkahimulag niya. Meaning, ang di magtotoo. Ang tanan. Okay? Ang tanan. All are under the penalty of spiritual death, which is eternal separation from God. Matud pa sa Efeso 2:5. Kunya, ang tanan way mahimo sa kaugalingon to wipe out their own guilt. Wala. Roma 3:20. Kaya lagi Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Busa, is there any good reason sa may imong ikarason nga nung
dili nimo tuuhan, di nimo madawat si Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Unsa may imong what good reason do you have? Inomdumi nga ang silot sa sala, meaning ang imong pagsalikway kang Kristo nga imong manluluwas, the wages of sin is death. O ni gitawag second death, ikaduhang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Pinaki kang Ginoong Kristo nga atong Dios ug manluluwas. Roma 6:23. Kaya bigyan nimo ang tao throughout the ages, naningkamot yun sa has tried to bridge the gap in many ways. Bisag unsa nila mga paagi. Sama pa nang lead sa pagbuhat ng mga maayo. Man's good works. Pagpailalom o relihiyon. O ang mga filosofiya sa kinabuhi o ang moralidad. Kining tanan wa gyud magpos. All without success. Kaya usara ang kanang kasulbaran, there's only one and only remedy ni ining suliran sa pagkahimulag. The cross. Mao kanang tubag. It's only the cross. So, ang cross ra gyud mao'y solusyon ni ining tanan. Si Ginoong Kristo is the only answer to this problem of separation. Siya ra gyud. Kasi samtang siya nagabitay dito sa cross ug siya namatay dito, iyang gibayran ang kanang suhol sa ato mga sala, sa silot sa ato mga sala. And he bridged the gap from God to man. You see? Diha na iya gihimong agianan tali sa Dios o sa tao. Now, diha sa 1 Timoteo 2:5-6, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Now, Acts 4:12, ayaw na ni kalimti, kining bersikulo ha, nagaingon kini, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na, Roma 5:12-21, ang sala ni Adan brought spiritual death to all men. Mao ni kanang paangkon kanato. We have kanang been imputed sa spiritual death. Natong tanang mga katawan, but through Christ we are made alive. Okay? Now, we all have a choice to make. Kitang tanan. Accept or reject God's solution. So kita rin makapili. Iatagan kita sa Dios ni kagawasan sa pagpili. Grasya gyapon. Apan yunumdubi. Ang pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagaingon, whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Now, kining mga bersikulo nga akong ipanghatag ni manungdanon kini bahin sa kaluwasan. Diya sa Juan 6:35 nagaingon kini. Then Jesus said unto them,
siya mga disipulo, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Of course, dili man physical food, but spiritual food, eternal life. Total satisfaction nga nagahulagway sa total salvation package. Dias versikulo 44, no one comes to me, believing, ang bupasabot niya na, except the Father which hath sent me draws, attracts. Now, ang negative volition, kini bang pagka-negatibo, cuts off the power supply to believe. Kay ang faith o pagtuo sa di magtutuo, the unbeliever's faith is not energized. Kay inherent man ning faith lagi sa matag tao na naman apan kinahanglan kanag to be energized in living kanang pabuhion. Okay? So, ang iyang pagtuo, not energized, not in living, not activated. Mao na nga non-appropriating kanang maong kay dormant raman ang iyang pagtuo. Kasabot ka? So, in John 1:12, ang pulong sa Diyos na gayon, yet to all who received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Now, akong sublion pagingon, hinaot nga kining punto sa doktrina be strongly emphasized nga ang usa ka tawo nga nakadungog sa mga balita sa kaluwasan ug mosalikway kang Kristo ingon nga manluluwas og Dios, siya nakahimo the only unpardonable sin against the Holy Spirit kini. Mo man higingon sa Mateo 12:31-32. Unsa may giingon diha? Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Kita ni mo na, mo na unpardonable sin. Okay? So, a person's attitude towards Christ, ako naman kang gingnan, mo'y magadeterminar sa iyang eternal future. Ang imong pagtuo ni Kristo, kinabuhing dayon. Ang imong pagsalikway kang Kristo, eternity in the lake of fire. Sa linaw sa kalayo. Now, kanang sabta kining mong pundo, get this. Ang linaw sa kalayo, which is God's garbage dump. Okay? Mao ni garbage dump sa Dios. Mao ni ang final destination of the devil and his angels. O anha diha ang mga di magtutuo mo adto and live for all eternity. Sabtagi na. Hangtod na. Tiya mo na. Magkainumdum ko sa akong kamanghurang anak sa sige na may tambong nining pagtuon sa pulong sa Dios nga doctrinal. Now, our type of Bible says doctrinal, ha? Diba din na? Meaning, tanan na itong isgutan din ni mystery doctrine, gikan lang yun sa pulong sa Dios. Okay? Wag yun ni magikan sa unsang tinubdan, gawas lang sa Biblia, sa pulong sa Dios. O pagtuon na ito ni ini, na ay method, ginganlan o ICE method, isagogical, categorical, exegetical. O ako naman kangi kanang patinawan may tungod yan. Anyway, so,
mao ning atong gipangtun-an gikan sa pulong sa Dios. Mao to nga akong anak lagi nakadungog siya ninis gamay pa ni nga ba akong anak. Mutana siya, grabe na giingog for all eternity, no? Hangtod sa kahangturan. Ang mga di magtotoo, adto sila. Magakinabuhi sa kinapaitan sa tanan. Hangtod sa dili na yun makaikyas. Di na. Kung ano pagkaikyas, just imagine, ha? Una-una lang. Kini bang mga puntuha nga? Adto ka, itambog, dito sa linaw sa kalayo nga, naay kangit-ngit, unsa pay mga description. Ato man ang hisgutan. Karong tao, datong hisgutan ang unsay kanang description sa linaw sa kalayo. Nga kinapaitan nga, dapit nga hangtod sa kahangturan niya, di kaiskapo. Huwag naman ko'y kaiskapuhan. Hangtod naman na. Hangtod na. Mao na nga, adto dito, mag-uban ka mo sa ni Satanas o mga demonyo. Hangtod sa kahangturan, tiyaw mo na. Na ay kangit-ngit. Na ay, okay, ako lang kang lakpitan o gamay. Kining lake of fire. Dito, there is total darkness forever. Hingpit nga pagkangit-ngit. Ano pa? Hingpit ang pagantos. Dito, hangtod po. Hingpit nga eternal loneliness. Ambot pa sabot. Ang kamingaw. Hangtod na ng kamingawa. Just imagine, nga dili ni mo kanang tugkad, excuse me, kadiyot lang. Kaya di man ni temporaryo, hangtod naman na, permanente naman na. There is eternal loneliness, eternal unhappiness, eternal frustration, mga pagmahay, eternal exasperation, anger ba? Kasuko, kalagot, kapintas. No chance of escape. Wala lagi, di nakaka-eskapo. Kung na ay, giingon na sa inyo, weeping and gnashing of teeth forever. So, na bitaw nga, giingon ni Ginoong Jesucristo, it's better off for unbelievers to have never been born. Na kinapaitan. So mao kana ang dangatan sa mga nagasalikway kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. The lake of fire is otherwise known as the second death. Ikaduhang kamatayon kana matud ba sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14. Now, dito sa katapusang paghukom, in the last judgment, otherwise called the Great White Throne Judgment, okay? Mateo 25:41 nag-iingon, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Ang atong Ginoo nagaingon ngadtos dili magtotoo. Mas maayo pa, it's better off for an unbeliever to have never been born. Ang tao nga mosalikway kang Kristo ingon nga maluluwas og Dios. Iya gyud actually he's making God what? He's making God a liar. Iyang gipakabakakon ang Dios. Gusto? Hindi man mamakak ang Dios. Kung sa iyang isulti, tinuod man. So iyang gihimong bakakon ang Dios kung dili niya kanang dawatos Ginoong Kristo ngayong manluluwas. Iya man gisalikway. Mao na nga ang mga
ang mga dili unbelievers are eternal losers. Dayo na ni silang pildiro. Now, ang mga di magtotoo, I'm sorry kung ikaw di pa magtotoo, mao ni ang imong dangatan nga kamo na usik-usik lang yun sa inyong panahon, sa inyong kaakuhan, sa inyong kahigayunan. You're just wasting your time, your ability, and opportunity in life. So, kaya nga naman, ang tanan nga rejections, tanan nga pagsalikway of truth, ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran is arrogant. Arrogante, pagka mo pahitason. In fact, ang Diyos nag-andam na og funeral plan alang sa mga di magtotoo. Namangutan ako nimo, what is the worst conceivable way to die? Well, the answer is to die as an unbeliever. Mauna sa grabihan. Okay. So mo to atong giingon nimo nga samtang dili pas ulahi, while it is not yet too late. Tumuo ka kag Ginoong Hesus ug ikaw maluwas alang nis imong kaayuhan. The Word of God says that the soul of man is immortal. Sabot, di na mamatay. Di na mawagtang ang atong kalag. Kini nga atong kalag, either mobalik nga to sa Dios or adto sa lake of fire. The soul of a believer goes to heaven or raptured, whatever comes first. Okay? Apan ang soul of an unbeliever goes to torments. Nanas Lucas 16, 19-31. Human, yan ang torments, kasakitan, adto sa Great White Throne Judgment. Okay? John 5:28-29, Revelation 20:11-15. So ang di magtotoo, ibalhin ni siya gikan sa torments ngadto sa Great White Throne Judgment. Now, timan ini, note this. Ang mga di magtotoo who are alive on the earth at the end of the millennium, hindi kauman sa 1,000 years of Christ's reign din sa yuta, human niya na ang mga di magtotoo nga buhi pa niya ng panahon na will be transferred straight from the face of the earth to the great white throne judgment. Mao na ilang destino, mao na ilang kanang dadangatan. Na dito sa great white throne judgment, mga di magtotoo lamang ang atua dito. Okay? Only unbelievers will be there. It is demonstrated that the unbeliever has rejected Christ as Savior. Nga ilang kanang decommitted the unpardonable sin. Mao nay hinungdan nga ang mga ngan ni mga di magtotoo, the unbelievers' names are not written in the Lamb's Book of Life, the book of eternal life. Wa man dito sa listahan. So digbasa niya to, wa ang imungan, adto kaspikas agi. Dili ka uban sa Diyos dito sa langit. And therefore, from the great white throne judgment, the unbeliever will be cast. Itambog na sila dito sa linas kalayo, ngagiandam alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Prepared for the devil and his angels, Matthew 25:41. O paminaw, didto ang di magtotoo will burn forever in the lake of fire.
mapaig siya dito hangtod sa kahangturan, will be burned forever. As we have seen from Revelation 14, 9 to 12, ang pulong sa Diyos nagaingon, they have no rest day and night. Way pahuway, adlaw gabi, and the smoke of their burning ascends forever and ever. Which means, nga, di lang kay sila, they're going to be alive forever, dili na ni sila mga matay, they will not be annihilated, and they will never be delivered from that condition. Hangtod na. Sa akong gingon nimo, di pa dugay. Now, there are two terms nga gigamit dinhi sa Revelation 14, 9 to 11, nga atong nakita nga nagahulagway sa eternality of the unbeliever burning in the lake of fire. One is, it says, they have no rest day and night. Sa laing pagkasulti, day and night, nagkahulugan kini og it continues on and on and on and on. Hangtod. You see? Monibot pasabot. Ug ang ikaduha is actually more emphatic when it says, the smoke of their burning ascends. Ang Grigong pulong nag-ingon, Aistos, Ainos, ton, Ainon. Aistos, Ainon, Ainos, ton, Ainon. As in the Greek, which means, into the ages of the ages, or forever and ever. Now, Dias Marcos 9:48 naging na. Diha, where their worm does not die and the fire is not quenched. Na, di na mapaong ang kanang ang fire is not quenched. So, and therefore, ang mga di magtotoo who die as unbelievers go to torments. Okay? O from there, to the great white throne judgment. From there, itambok na sila dito sa linaw sa kalayo for one reason and one reason only. And that one reason is tungod kay nakasala sila sa sala nga dili na mapasaylo. They have committed the unpardonable sin, the one sin for which Christ could not and did not die on the cross. Ug mao kana ang sala sa pagka-negatibo, sin of negative volition, the sin of rejection of Christ as Savior, ug gitawag kini og unsa slander of the Holy Spirit. Matud pa sa Mateo 12:31-32 nga di paduga atong ibasa, and referred to as resisting the Holy Spirit. Ana mabasa diya sa Acts chapter 7 verse 51. Kay ang mga di magtutuo, misalikway man sila ni Ginoong Kristo ingon nga manluwas. So they wind up in the lake of fire burning forever and ever. Now, what this does is to neutralize and to show the fallacy of two satanic doctrines na iduha ka mga doktrina sa demonyo which have reared thoroughly their rear ugly heads again in the last 15 years dito sa Europa ug dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, here in the States. Usa ni ining duha gitawag ni universalism. Kadungog na ba kanini? Kining universalism nagaingon nga ultimately tungod kay si Ginoong Kristo namatay man alang sa tanan, then all ang tanan ultimately will be saved. Wrong. Sayop. That is damn wrong. As a matter of fact, ang atong Ginoo makes it very clear in Matthew 7:13-25.
Unsa may gisulti diha sa dinhi lang sa 13 to 14. Broad is the way and wide is the gate that leads to destruction, and many are those who go in thereat. While narrow is the way and straight is the path that leads to life, and few are those who go in thereat na. Ang atong Ginoo, migamit siya og relative quantitative terms. Diya sa Matthew 7, many og few, daghan og jutay. But according to that, ang mayoriya, whether that's a simple majority of 51% or 75% or 92%, ang Diyos na sa iyang pagka-omnisyente mo'y nasayod. Apan, ang mayoriya sa tibuok kaliwatan sa tao, majority of the human race, is going to wind up in the lake of fire. The minority is going to wind up in where? Heaven. Minority ra. In fact, ang pulong sa Diyos ang iya sa Diyos mga salin ra. Sabtag na pagayo. Mga salin ra ang iya sa Diyos. Now, not because God wants it that way, buot siya ingon anapan, because man's free will has chosen it that way. Basta, may gipilis tao. Kasabot ka? Kung busa, ang mga di magtotoo will not ultimately be saved. Dili yun sila maluwas. What this does again, mao ang pagpakita sa inaccuracy ni ining satanic nature of a doctrine called universalism. Nga nagaingon once again, that ultimately kuno all people will be saved. Now, gawas niya na. Niya pailaing doktrina sa demonyo, satanic doctrine, along with this universalism, o kini gitawag og annihilationism. Annihilation ba? Okay, annihilationism says, now, nga when the unbeliever, nga usa ka di magtotoo mamatay, dili siya mo antos hangtod, he goes out of existence. Uy, mo na ilang ituan. He is annihilated, mo na gingon nila. Annihilated. Is that true? Tinuod ba nga? Annihilated siya? Wagtang lang siya? Dili in town ka na tinuod. That's damn wrong too. Ang tinuod mo kini, paminaw. Ang dili magtotoo does not go out of existence. No. Now, whatever happens to the unbeliever's body, they may have a funeral, o ilang ibutang kanasod nila, labihang kanindot, wooden casket, nga mukustar sila, pila ka pidan ka, gatos ka, dolyar. Okay? Dito sa Pilipinas, pesos, din sa Amerika, dolyar, or maybe a few $1,000 if it's gold-plated ba, o na labihan kanindot nga kanang bronze baron, shiny handles for ease of carrying, etc. But that's just $7.49 cost of chemicals in there. Ang gitawag na tuogon sa lawas. Gusto? Ang kalag sa di magtotoo is going to torments. Sabtag na. And they may bury that body. Ilubong ka na in the ground. Or maybe it's dito sa dagat, lost at sea, or maybe it was blown up sa usa ka pag explosion baron, or lost in warfare. Ito sa panggubatan. So, if the souls of those bodies were unbelievers, nahibawan na to through doctrine, nga tuwa na sila sa torments. But if they were believers,
Kung sila magtotoo manggaling, they're now in heaven. Gusto? Busa. Therefore, there is no truth to that satanic false doctrines of universalism and annihilationism. Annihilationism. Itong nasiren diya sa Ecclesiastes 3:11 nga nagaingon that God has placed eternity in the heart of man. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are not only fully conscious sa existence of God, Romans 1:18-20, and in Psalm 19:1-4. Apan ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are conscious of the fact, sayod kini sila, that innately they're going to exist forever because God has written eternity in their heart. Ecclesiastes 3:11. They know that there is life or there is existence beyond death. Ug mao kanay hinungdan nga no, as Hebrews 2:14-15 makes it very clear nga ang mga di magtotoo, all unbelievers without exception fear death. Madlok yun sila kamatayon, maghisgot na ganito kamatayon, ayaw naghisgot tiyo, madlok tana. No. Even the ones who put on the most deceptive facade of claiming that wa sila kahadlok sa kamatayon at all are only self-deceived. The truth is, ang tinuod mo, they really are afraid of death. Kaya nga no, Hebreano 2:14 o 15 nagingon that they are held in a cost, in a bondage of the fear of death throughout their entire life. Di man ang mga di magtotoo mahadlok o kamatayon. They fear death. The soul of a believer is likewise immortal. Dili na mamatay. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya og everlasting existence called the immortality of the soul. Sabtag na, dili na mawagtang mamatay ang kalag. Immortal. Now once the soul is created by God, it lasts forever. Di man ina. Ang question mo kini, where it's going to spend its eternal or its everlasting existence? Well, for the unbeliever, of course, he spends his everlasting existence where? In the lake of fire. For the believer, he will spend his everlasting existence in the presence of God. Presensya sa Diyos dito sa langit, where there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Salmo 16:11. Ang piniging mong Biblia diha. Psalm 16:11. Klaro kayo ka na. Isuwat lang. Kung di pa kakaabri sa mong Biblia, isuwat na sa mong notebook. Psalm 16:11. Naghisgutan diyang fullness of happiness and pleasure forevermore. So, ang usa kang magtotoo diya is going to have a fabulous time in heaven. Fabulous time. Thrilling, kulmahinam, adventure. Di na ni mo maunsa. Matugkad. Unsang kalipay. Fabulous time ni mo dito. That everlasting existence is called technically in Scripture, of course, as everlasting life. So both believers and unbelievers have everlasting existence referred to as the immortality of the soul. So, ako subliyon, to look at this in the standpoint of believers and some of the things that indicate their everlasting existence. Ang una nini, ang tanang mga magtotoo na nag-iya og everlasting life as a result of unsa? Believing in Christ. John 3:16-18 and 36, Revelation 2:11,
o Revelation 3:5. Ato ning ipadayon ugma. Ato ning kanang we will continue discussing all this. We still have a lot of things to discuss. Kinadaghanan pa. Bahin nining atong doktrina sa kaluwasan, the doctrine of soteriology, the doctrine of salvation. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining mahinungdanon, bililhon, kulba, hinam, ug matamis nga higayon sa pagpakiguban kanimo pinagi sa imong kamatuoran. Salamat sa among pagkigamitay kanimo, Dios. Salamat sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan pa kini among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ay kini maong ministry, o Dios, gamita kini in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Dili kami takos ni o Dios. Kay grasya man ang tanan. Dada kami pagbalik dinhi, ugma, aron kami makapadayon sa pagkatuon og dugang pagyong mga kamatuoran. Bahin ining among gitun-an nga pagtulunan bahin sa kaluwasan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.